Улус осколаларга реме дистанционный верах булан быһытынан ытыллар. Дмитрий Петрович Коркин атынан чырыпчытагы Оғыз партийный осколатыгар жеттен олорон эре үйерага кайда ыталларын биустар бөлөк бүттиен билисте. Дмитрий Петрович Коркин атынан чырыпчытагы Республиканскай Оғыз партийный осколатын педагогтара жиэға лорон кайдах эти ханы эттерге үйренетчилерге бейлеринен колобур болалар. Бу курдук Дмитрий Петрович Коркин атынан чырыпчытагы Республиканскай олимпийский районный ортон-интернат школа коллектива түс бейбит олар бутор колобур болан бу дойдубу тусатын тохары ыраханы үескәбит келгер жига олрон олар иркналарын курдукына өз сана этканат нәчиләргә үләнең итәбит күн бүгін бес колобутер 434 о сакаһен раслыстан көннәләр Барыта отут 5 тренер спортивная школага агыс көрүңүнен оголору керектен жарыктыр. Айсен Степанов билигин дойдутугар нюрболугу малка селениетигер жетигер олорон үйрәгин салгыр. Мен Степанов сен бу улаханыры туран чарапчыттан дойду бар келен олорун. Анда бу дистанционна үйрәнәбит. Жарыктанабыт, кыргы брата бун жарыктыбын. Анда бәйәмәме хаҗҗавын. Аннан бу Тохпар хорда бебиттерен үчталларын хорда бебиттерен толоробун. Анна доктор бунаганда интернет бунаганда статлар бини тәчләр бин. Аннан хама күскәхтә үзенә повардар бун. Бу курдук төһә даганы үйренерге үлелерге усту балаһын невескәтер бага күйһүнән үле тохтобот. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сахат телевидениете, Чүрүкчү.